Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sini umat salam menepi memuari si matari masih Allah taala angka hadirin. Syukru imam puji temberigankah lauri si arajanna Allah taala nasaba angkat taksi nawarit tepuk atau pada angke sikit hadirin. Sekali kira akatta pada pegawai pasurona Allah taala yang itu majma makoto pepayang salalu dan niya papas salama masa lauri kepangulutta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibawa sumpulolona sahabat-sahabatna nenia sinin ummana ya maceri bilattu usapolina kiamah mapa sekali di mana si bawa rialeku pada pas suku takwa dari Allah taala si tongot tangun takwa nasaba makkade Allah taala rilal Quran nabi sini tahu ya matapu pada pas suku takwamu si tongot tangun takwa si bawa ajak lalu mate sangadina engkakorelalna sallenge. Sini umat salam lebih memuari si materi masih Allah taala angkai hadir. Pulang jengkang di ketobaku ia pura lambai. Ya nari itu perlu ini tuga-tuga selang untuk risengi yai agama selengi. Agama selang ya natiwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
napunai siaga egana alabir yade napunai syariat sebelumna yanaritu syariatna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam untuk iamana rupa tawe maka depo Allah taala rilal Quran lebih surah Al-A'raf ayat 150 Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Betuanna puada Muhammad sini rupa tahu si tahu tonganna alaiku ya nari tu surona Allah subhanahu wa ta'ala untuk riidi mana nawajibiki tungka tahu ia barangkali diutusna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk matapku alena Nabi ta. Naniga tahu ya dena matapku Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu purana riutus majapui kafiri namuni mangakui naceri syariat Nabi sebelumnya Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Nabi ta sallallahu alaihi wasallam rilal di hadis riwayat Muslim walladzi nafsu Muhammad biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Betuanna mas sampai Nabi ta makkadai demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya nigi tahu ya marengkali ngai pasalanna alaiku pole iyai ummae mauni Yahudi ya rengga Nasrani nappa alena mate si bawa dena matappe pole iyai utiwie sangadinna alena termasuk pendudukna neraka. Sini umat sallam lebih memuarek si matari masaikum Allah ta'ala syariatna Nabi sallallahu alaihi wasallam ia naritu syariat ya kamina sukue sempurna narampe Nabi sallallahu alaihi wasallam rilal sedi hadis sahih riwayat At-Tabrani rilal al-Mu'jamil Kabir ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum. Betuanna dek sisa gaga ya mappa depe ku suruga si bawa napa bailai pole ri neraka sangadinna puramanan ni iterangkan ri manan engkas yare tahu Yahudi najokai sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu makkadai qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta khira'ah. Betuanna nabimu pura napak guruanni ku alenu manang sininna rupa-rupanna sampai letuk cara teme. Hadis riwayat Muslim. Nareko iya robawang permasalahan na anggap becuk itawe napak guruang selenge napi kuga di permasalahan lainnya tentunya lebih pi napak guruang. Ia selenge agama Islam napak guruangi masalah akidah atekaken lauri Allah subhanahu wa ta'ala napak gurutoi akhlak hurupa tawe tata cara makdangkang andre ia halal si bawa ia haram dan lain-lain. Oleh sebabna tungka ini seleng supaya syukur ki pole ia nikmat hidayah selenge nasaba egana tau ia de naruntui
Sini umat salam lebih memuarek si matari masehung Allah Ta'ala engkai hadir. Rilalenna iya agama salang engka tingkatan. Rilala hadis na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Engkai pole malaikat Jibril menjelmai manca jiburane dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makutana iku nabitta sallallahu alaihi wasallam siare pakutanana di antarana makadai aga yasa sallam Islam, aga yasa iman, sibawato ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najawab satu persatu pakutanana. Kemudian ripat capurang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makadai fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Betulna si tongenna alena yanaritu Jibril najok kaiko napak guruangi iyai agamamu. Relalenna iyai hadis natepui telu tingkatan relalenna iyai agama salenge. Yanaritu tingkatan nomor sedi Islam saleng, tingkatan nomor 2 iman, tingkatan nomor 3 ihsan. Iman lebih matanrepi daripada Islam, si bawah ihsan lebih matanrepi daripada iman. Islam yarega sallam berkaitan ni si bawah amalan-amalan zahir, amalan-amalan ia pitai kuat kaleta. Ya to si iman berkaitan ni si bawah amalan-amalan batin yang kai rilalena watak kaleta. Ya to si ihsan tingkatan ihsan yanari tu puncakna pole amalan lahir si bawah amalan batin. Tahu ia naletuki ni daraja ihsan berarti alena nacapai ni derajat ya kaminang matanre rilalena saleng rilalena iya Islam si bawato iman umat sallam melebih memuara si matari masehung Allah Ta'ala kai hadir. Tungka tahu yang ia tahu matape alena ia naritu Islam saleng tapi dek namana tahu salenge yasan Islam. Dek namana tahu salenge tahu Islam alena beriman. Narampe bong Allah Subhanahu wa taala rilal Quran melebih surah Al-Hujurat ayat 10. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Maka dai tahu Arab Badui kami telah beriman matapaki berimaki puadai Muhammad alenu manang depa mu beriman depa mu matappa majepui kumak kadako kami telah Islam si bawa depa na mutama atappekeun iman ku ale kurilalenna ati-atimmu. Pada makadai yaro Arab Badui ripam mula-mulana tama Islam bahwa alena letu ni ku daraja keimanan, daraja atappekeun. Pagangkanna alena iparantai untuk makada kami telah Islam nasabak hakikat keimanan atappekeun depa na mutama rilaleng atinna. Si bawa tungka pole ia telu tingkatan engkar rokokna engkar rukunna na ia yasar rukun rokok ia naritu ia paling penting ia paling masa. Sini umat sallam lebih memorek si matari masaifung Allah Ta'ala engkai hadir. Syariatna Islam ya natiwi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam engkai asang amalan lahir si bawa to batin. Amalan lahir ya paling
pentingnya ia naritu rokok seleng rukun Islam ya jumlana engkalima. Napuada Nabi tak sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumus ramadan wa tahujjal baita in istata'tu ilaihi sabila. Islam seleng yanaritu alemu masyahada la ilaha illallah sibawa muhammadar rasulullah sibawa napatatongi sumpajang 5 waktu mapuasai masakkai hajiwi nareko mampu jokaku tanah merajai. Sini Muhammad sallam lebih memuarek si matari masehung Allah Ta'ala engkai hadare. Jadi rokokna sallangan nomor di yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Betuanna ya dua kalimat syahadat isalai manengi as-sompangan salainna hung Allah Ta'ala. Ia naroken konsekuensinna si bawa itu perimanang ia natiwi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam deo di dena itu peri. Nomor 2 ipatetongi sumpajang 5 waktu napa ia hukumna wajib nawajiki tungka seleng. Nomor 3 mapasusakkai hukum nawajib pada mata wajibna sumpajang 5 waktu untuk tahu ia nakanna ni syarat wajibna sakke. Hikmana napacini aleta si bawa to warang paratta. Jadi ya kuta seding aleta mega warang paratta. Yarega madariki mapanengase. Jokalalo ki maguri pak disengenna. Pak disengenna iye sakke egu pak imang. Nasaba iye kewajibannya termasuk kewajiban ya kunakan ni sakke. Ya kubiasa ni mapanay ngase nadapi ini waselena ya roberna 520 kilo. Na wajiki ni masu sakena 5% ya kupakai air irigasi, air bendungan si bawa bor. Tapi ya kupakai mi way bosi yarega engka mata uway na kugalunge masui sakena 10%. Napa yareng niku tau pakir miskinge yaro sakena. Yano dari telang sakat pertanian. Pak yaro sakke mega rupa-rupana kaya sakke harta, engkaya sakke pertanian, katanya sakke pitra. Ia wajib ipesu si pada mata wajibna sumpajal 5 waktu. Nomor 4 mapuasa ramalan. Mapuasa ramalan wajib untuk tungke seleng. Nomor 5 rokokna selengnya nomor 5 rokok pacapurang ia itu haji hukumna wajib ipegau isiseng seumur hidup tak untuk tahu ia mampu jok ke tanah marajai. Sini Muhammad sallam lebih memorek si matari masehung Allah Ta'ala kaya hadir. Generasi kira-kira wala lisa katobari lalang ia kesempatan melebih memorek pamase napangirini temapetuna Allah Ta'ala. Napa tak boleh di mana? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi
Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar warḍallahumma an ashabi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansari ashabi nabiyyika ajma'in walit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd wa anna ma'hum bi ni'mati wa mannika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir ala ahli kuburahum waghfir li ahya'i wa yassir lahum umurahum. Allahumma tub 'ala at-ta'ibin waghfir dzunubal mudhnibin washfi mardal muslimin waktubis sihha wal afiyah wassalama lana wa li kaffatil muslimin fi barrika wa bahrika ajma'in. Allahumma dafa 'anna al-ghala wal waba war riba waz zina waz zalazila wal mihan waswal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassa wa an sa'iri biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun wa dhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.